ata ebia nekuthia nayo na kukwio no kuometho atambwani nieli ni mbenzi. Karibu sana Musesi ya Mutongo TV kilinguni cha mbenzi. Nyembite stage vezi ile lumeita ngwangwa ya gibandi bembita pita ni mutuse na ni wa maunda. Kilingu kecha mbenzi githa kiogete kondo waku nikenda wikwati ebuso ya kwekwati ya mbenzi kanda sitwela mutani yenguma mwitana ni baby kana abebo waku na indi regeto ligambeni wa date ya mvenyani womo mdhioi tone vegusu ata tawa bling miaka 24 kumwa kamba wa makoweni umundi na wakakumbenzi nina wendiwo kwata mundu ronekala nake ni kwatie mukwata mundu ronothetha nya mundu we umbitikila nile ondo nile ni kwatie ngotetha kya kumbenzi. Ai nitawa Sabrina kuna kuma ukamba wa makoweni na ni kwa no kabako manda mpoa na ni kwatia ningo kwata ugara ni Vanessa toyo nene mosebe onume nende tawa bling ko nesi makwita ata ni nitawa Sabrina. Sabrina sira yuko na yuko wa mukamba Ni wa mukamba ke wakuma ba wa makoweni wa makoweni kibwezi naomba na kani mero makoweni papa usengera kwa kaskio. Yes Kaskio hizo ba kusimani naona ko kuliko kuiro okay mundu ndethela kana mbovika kumbenzi ko nesi na kuko kirekara na kone ukitoko nana tatena agenda yamwa bakwani ko mekia kana ndiye sawa kia na wande kalile unaona hii ya na balamu yake yiye yune songie amwenda yuko ambesera ni serious amaisha na banga kanu kana bomanda benzi. Okay eso ndiye kona wewe sio kona ndo mawara mondo monde ito mame over nino kile wala miaka yana mbe ni na miaka 26 yeah wala na 24. Wow really Lakini maezi miaka no namba ningi bora ndo mko ati yani bora neto kwati yani so kwani we okay umundi wapika kumbenzi wando manisha ndo ina mundu kana bado wana mundu kira kuongela wakeli nina inake lakini twabi kwa bantu kwa kubiguma mati yana wene vinda yana rawa wese mundu weso bika bantu bo decide ku move on pale the period wambo meditate kidogo isije na ibinda kuma twachana twena miai 5 na nusu yeah kweli nona mwendele mimi 5 na nusu yogengio manda mo ninaambia kwamba ku break over nini number pause over nini nikanane sise kanane ngokwata kila ngoja ndo maanisha within me 5 noambia ku heal wafika bantu wa decide you know kwenda mundu onge yes tio metoke ya timo metoke kiana na kwa timo metoke kwani wewe kuelewa moment wako forget size na move on kwanza one ku move on kwa kwevinya kwa hiyo love yo you yani una mdomo swana yani no decide ya ku move on completely yani milionye na nina kwenda mondo ni thana mwenda pio na ngoyonde lakini ila na mina nanake no ndisio kaingi kwamba kuna kajisi umana anaenda toisezi ya anazi ya Mungu nisiago no umana tukida ukie bagianga ndi banga na vara mutoro na twenu kandiza hiyo wako no wimbi yako kana mbozi kama bana kwenda osemba revinya na ndi kona no sinya na koni na mwaka musioni single kumela no maniwa no lana inake kweli okay kile dogo niko kwe saige bubenda amundu ambekala will nundu nye yona yani balani bikira mundu sutu ene na arinake yebige bandu nona in fact yona elo songa mbe lakini kola isi mundu meketha single for kwa mwaka muima mara mateso ala wisilile nikonede alamonede destiny omugate wamo nikonede noneno manai kwani wawina ke mwekani atani kana mweso kwa bagumana kotela bado megwe thina ngethila no sa thinongi actually ona vaingwa thina wa ivo twainde yonesa lakini athi abroad na send ya communication ya kwa nake jo isi relationship etena communication ibinya no na maybe na kwani ukwata mundu ongi na maybe we send ya ndiye siwe abangete hata so communication twathi off mono na hiya bidi ande move on kwani unaona mwende okay kwani wana communication kwa ina ndia off so long as mundu no mu trust ningi obvious ona mwati na munene so long as evasa kunena kwa yetu mumwithengene ba itiwe sangino kwa the busy yewe yani
Kuwe maisha you to say for example ika happen nina kutoka themo na ndiko kuma bando taito bina ku either masau kana makueni atuweka la communication to down na kala na bauni batika tena bado ti communication ibwano at least like a week at least we have to communicate sure. Nitoleta kunena lakini the moment twekala mwaine wa beta na communication ni very important kwa relationship very important na hiyo latwa mina mwai we expect yata mundu evange asongera mo naleta niko songa by the way because nondo ni na feelings towards you so ninaleta kuona kwa we respond undo ngo respond here lakini watu with okay no wale ndo nakuna ka efforts saingi kando movies icho ku kando ku bado kumukethia ninge kwa kila saa mundu mwe ukethila no we ka efforts no say the moment waendie abroad yeva yebinya kwa kuthikuku nondowe ni wale to create mwana wakwa nikananuke na at least aine support nukeku lakini communication ya thivyo ona baingwa message ngo kwata expect yata no loe no you ne that yani kana okay or you are working class student or you ni ndokoma wego nika electrical engineering yeah yes na yape na da ido ndre ka electrical odonye na minute no na minute nyine ni minute oyungu eche kuthokoma yes ko yani you want to get already nyine I'm my own boss wow yes wese bana nengo wangokia so okay na hoi okay happen where la mundu la na inake no kana ile na mundu ngi okay to we see ile anoma stima okay saingi no kwata abantu contract shoka thi umuke kala bantu mukambo camp for a month we so sioka ko ira ina sio kienda mutavitia where la nyina na red flags kuma tene ngo nyene ne kapitie tano ndo ile amire na ndo ngi makambuni dust ndi mana no dikilawa ko ngoka ndesinye issue si lava ndese no nendo mana ikwani akani choki tuma saingi mweso cheat maybe when we into her pakindo kita usange okay we say wewe sasa inge utinda we busy the whole day sainge okay okama kuna yasi moto wiyo lakini wewe sainge ona pesa ndio kuende sie awese yinywa kama musemba muno kume conclusion na hiyo tegemea wewe nao ndoka tata kwa sia hivi aka tuyando tofauti yes na wale mtofauti ala na kwanza ando ni tofauti no wewe nyende ile na at least ni ndo no kuelewa wambia umunde ni ile na nini endete for a month at least ningo nenga mwanya lakini bengi mataelewa mwana usungo nenga angi maelewa nai meone mwana usuna unenga a room ikanothi ukakumane nonge na bado niwe sio na kwela na the moment na dio na kusa isino wase bali na kwata mwana musona kwa kweta kala kama mundu kangi ni dawa nako toka tuke kalona kwa Ucho kitu ningopia ye. Trust ni very important. Na mi no trust on ndio nenga space yenongo nenga nondo wendete camping. For example, nondo wendete camping. At least ningo ita nene sene sandu iso ni cheat. Nondo wa trust elani nayo kwako. Yes. Wako kubi red flags lot on mundu ne yani no receiver yani lot on sisi wakasi we huyu. Kino chambe kila ni recognize ya in a relationship. Ni kwanza ni very important kwako. Nene leta kwa maana kanan attention ya dhala kuma kwa walani ya dhalani ningomana kana wa mina kumina ko divert akili tuinena ningomanya niki chongo kuelewa ningi na nini kali tena kukwa ibinda na ngaumana kwa unene senesa ila umbetukesie na ila utambetukesie lakini wewe kinukumuelewa kwamba elewa okay sasa hilo tena so kukwata time ya okay ndesene kwa na lo DJ ya mundo sasa attention ya unenge na savio nondo niwe kwenda lakini the moment mwetha mwimwe obviously ndo mwambisio zoya na yani wewe kinu jambisi hao bela so tiate kumaanisha eno yako kwenda lakini attention wewe bado kidogo hiyo pungua attention kendo chambe for example kwa mfano na uko ni asimu netha na uko ni asimu tonene tiwa lakini we attention yedhala kwa ata yedhala nai na uko ni asimu ni ukolia kana we na mwanya tonene imbeaye lakini in the next 2 minutes imbeaye kwa nini nina napata client of which maybe tiwa actually nondo a story ela naete ni yoya kubo nitoke tumi wanenga wambia ati wakwata client vibe bado to depend ya ninge kotona no kwata story inge yobo ninge na kwata lazima nguke ngia nese peke ndokita wai kwitha we open kwa mondo wako ila whether we open kwa mondo wako
mutavia nesa ndulio mutavia chonde kila ukwenda mutavia ko it doesn't matter nikisio kana nikithuku ni welete kwethukisia nandokethe we judgmental kwa kila ngutavia na kutavia ndokabange kana maybe wenda twenda ko ibando niwese kana ni noni ekindu kibando ni chongwenda ndokethe ibanga ati that is what you want no ni ukolasia kana we nambesa kana at least ukambia ati ni nambesa cia ndo mona no kuongelela isu ingi naona ibe ndakendo kileta ke no mbelewa no ngukatia ni baba wi mangando mana uko kabao mundi yani expectations ya kusiko kwata mundu bili hata no obvious we na image yake ndo kilo kwenda huyo kaba lazima we wisie mundu yani ndo mana ndo mana mundu langu ethanye ndienda kwanana nakwa ni kendo chambe mundu faithful trustworthy mundu tona kuikika na nye ndio sisi financially stable nondo wake mauya ni moka makathela no ka kabuto na wabuto oyethia ninye ni ngwitha nditegeme wa family ti wonenge nenge twendo itio manisha tuikaisa at least nene senesa wabuto we yani we mauya moka na maithi na mami nakothi ninye maybe nondo ni like I've said I'm my own boss ninye ne yandekete kwa ninye ne se ndo control ya wako at least nene senengo provide nondo ila tu committed nene senesa wale waete kanusu waete 50 bob ninaite yana at least nitwa ya mother nusu kwa no wigala na mundu me twase wote yani yes so long as unampenda as long as nene mwendete na nipe mipangilio ila tu yakiye yes maybe no either way lazy kwitha wote yani ne yotegemea sendo binge maybe waendie wanangawia kana maybe wananga kana ila wote wanangawia ndina ila interest yako thiko manda wionge nondo ni wende kana ni na mbesa okay no man okay but never whatever ndo ma kwitha mondo we mu trust sendo taiso okay for example like nye yumo ndo takwanye simu akwanye ndo kwata yani nyende ndao share simu na mondo simu yangu ni yakona yaku bodo ndo me anise nondo nyende seni itumisi hapa simu akweta kwato nondo ni weje isi tatio mana nengi nondo hata simu eno ye maundo maingi okay that we open no ketho tona kuikika ndo ikia simu eno password yakwati ate password lakini ndibata no share simu yakona mondo it's matter of sharing ngokolia hii maybe ingetha ndiye ndoko ni maybe client ti sawa na ndiye ya simu yako ndo ina credit we manager ndo ndete na simu yako niko ne ndio kwiki ana mana ndiko nango nengo nene ndicho kitu nina asiate lazima with the we open ona kaboka ambia hii no say okay the we open enough okay sende okambia ati ex wako naona ambio ni chache kwa nena nake ndo we open kulani na nombendeta ngona pekine kingi kwenda mundu umwe no lo kwenda umunde okay na kwa expectations yako sio kukwata mundu na wewe yani mundu understanding mundu wapata kanisa kidogo wewe ile timu mundu wa sherehe muno ndise wewe kwa sherehe maundo ma sherehe ni kendo cha mbendi yanyu kendo cha mbendi yanyu no akajuizi kao kwa ndo inyawa kana wakona watu ithina sana hapo nikiutapata sherehe na nduma yiga yako bado no mono na amepata sherehe ni wao itegemea na ndo mundu wa yetwe misi yetwe ye miele mingi nyine yetwe na Biblia kiongai kwa huyu nondo nyako nenese ne mwaki wako ase abasa ndiye sako yosaide ndiko ninge kotethwa na we o campus bado we kiacho kidogo niwe sio kijana wako kijana ninge na wewe na freedom musainde ya boy the moment we na stance yako na grounds yako na principles yako utavia na sando sako iko nondo no focus yeta na kila kiembe wako maybe niwe first born kwenyu na wena si anaingisi etina wako inya akunda na utonyi ile akunda na utonyi si anaisu ni wisi ayesia the moment we ambe yako nywe ndabia si anaisu si endata papa ida de nanondo we ni mama kuisi si na wewe kwa zaida we matethesia Nge ndo isa kwenda ndo iwe moyo ila sister go koko ni asimu bro no say nenda fair wako di school netwa mu school we nenda fair saisu na kuwe we na manata no mevando na saisu no bange yesova ndabia
Nige ningetha sopa mundu akwikise to yekise. Lazima osise kana kau. Tamuina. Ani wesa na samusi ulaume tondo baile. Na kindu kingi kwa na mweyela ulawe yetwe. Ndisa kwisa kwetikila kwika siendo neimwa. Kutata ebia nekuthia nayo na kukwio no kuometho atambwani nieli nimbenzi. Nasi ndio kolea. Indi wenunu saka na baili hata. Kwanda nize wanara. Nwese mundu kuguma no musisa no mana. Kendo chambe ndetha ni judgmental. Aye nwese nyo obvious nyo na kala ngo isise unu na manya no nyusa. Nika ni manya kana nyusa. Okay ndi nyusa. Lakini uza mena asamia. Lakini ndo asama. Okay. Ene sesune ne part of life bado. Nundo wa influence, nundo wa mabeste na nene bara kwa kindu ngamana effects yayo kuliko kuyawa kinana kinakilio na kabanye nike ni mane. Okay. Ndi bara kwa kinakilio na nono. No sir. Nyeji nuwe sendo kabayi nyeji kitumi jawa yani nenda kwata mundu yitu twana kala nake na kumelona usise yana kwa nondo date to ende at least ngona possibility ya wakwenuka mundu nyakono ne mukoni ngamu ya abangide shereku at least ngwiwa none kwata mundu twana ngine to yata nendo kamboko na sipo ya kamboko na sipo sipo kwani wana thina wibando ona batena thina wibando nondo ndinaona na keka wepo witha na utavia ayo kila kitu mawembe kwa itanecha ngina choma kikunia wabala kivi lakini kukunia nyago ambako yakana naga kwa mama azboende tubona ndibalai okay nyaga yakona wese nayo inasonga na mama wakala awo mbukilile osima kangoli ende bande ro atai ona kebetika na ro mande no motabe with the time aye yude wese be bandu bika mundu moko na myaka ne songie okethela ya bika bandu we kala ende we dito mukutano we ko mondo 1 2 ndo musaini osani we yakwa ni kona se yo ende toka ndasa ingo kwenu kwa mundu ka mundu akweni again not dating zone trikwambia ko date okay ngwiwa ninge ko twesa kulika imo ayu ndwai no pena a period fulani wale tonenga ya dating ya tombe kumanana okay wewe ngole yitu ambese yitu ambese date twase tuma bana oyiwe movie na mundu lakini otakala like ata wambo nengo ivinda tombe kumanana nikanawe sende ande movie at least ndiye thana thina yeyote ni thangu leiwe ngama na wa thata witha wili asa no ni kwando tawe ningi ni thia mundu ena temper singi niwa okay there we apologize muima mundu su bado ndekwenda kuetikila apology yako takwambe nini thane mundu short tempered ose wando short tempered we know that ametuki lakini ni weke ametuki na uthato wako nduku aivinda yasa Wana newe kala ni tena nomba la ramro kwa nolo na ngeko mela ile. Unateka nene yulo wake. Maro manisha mundu simo mwana bika bando kwa mwino sio kwenyu. Yani okay, kana mugaba mwambe isi wa family. Ewe say you never know we na miaka 26, wambe 26. Kumanisha mundu mno mona no kwitha mwana anide kana mona dating stage. Tuna dating stage. Tuna kama mipango yesu. Lakini before tuki try ni mipango yesu. Wewe yosa. Yeah. Okay, so kwa yangu kule nyamundu takwanye yu. Nonende iwe mundu la tukwitha nake. Ninga mwekali ninga mu treat. Yani nyokethela ninga provide kila kendo. Ninga mweno siake kala na seima kwa. Ninga kamisa uwa na nako. Kendo chambe. Kendo chambe. Uno konena ndokesa no konena. Yes. No sio tukanena. No. Okay kala wisi. Kana ndiye kala na ndiye sai kalecha na mother in law. Nige. Ndiye sai kalecha na mother in law. Kitubikeja. Ona Biblia yote na kwa yetu na Biblia. Mundume akauma kwao. Na kwa nume kwito. Twito kake kwito. No gani kale na nyako. Dena maisha bikala nake. I mean yani musi kwenyu. Nina right ya kuikala bau. Niwo. Kwa nina kivyo cha mukamba. Nina right ya kuikala bau. Lakini ndiye aiwe ndiye ndewe ya kuikala bau musi. Kitumike nyao. Nienda ate kindo chambe. Ila mwekala nyana mondo. Mazoea ne mabilika na kibudia
nikaba twekalete maybe tuwekethe kakito twekale bau ikana we sendia twabanga kutimosi niende tokethia mathainilo tinya waku yu twende tomukethia at least no kumanai muka mwana tondoka at least benda ya fulani na beka feeling fulani ona kuiwa inya aku aiko thocha musi beka undo wewa kuliko kwikala nake bubu nasibe pemikanilia pengo mundu muima witha eso ba 100% weka ujinga kala witha na content wake nigo anaenda nikauginda mukate chairi still ndo za uima kendo kila kendo chonde yo ketha sindu ukika na jokes take serious ndo mweleto na ndo mweseneza na ndo kesola na lamate ne bado mekona na maybe onani uthatwe ne dressing code yakwa na leo ndabia lakini oyesa india akanuma kwisila kendo necho nikaba YouTube ikalete ni naku nondo kuletwa mandani anenge na ndai kwe tewonenge nika nawe sendia pa ya mosi kipotia keilika ngai kwa na jina pala pala kike uona rai yuto anendo manondo basi wangerogere na kono manondo nende nyama wende neza okay kuma na kino kilangu kabisa no kuona 15 kana bado we vandu wena thina nyama wewe sawa ko ino acha notase basongwa nyama uketa neza Nyandigwa na mundu ninge okay nyejunye ne ukite ba date twase nambo nenge mundu period of like 2 months twambo date twisiani se obvious ondo wase twesa kuma bana twebanga twatwana nambo study mundu ona kwa kana nonika lani ona akende ketha mundu ngeni wese mundu saa hiyo kile date pay court with aigero ya kwebitha bado mundu ndo so mananesa lakini the moment muma ba mundu no thimu mananesa o mane weakness yake o mane yana yo kwambe so musoma nesa kana yeso bika bandu nya wethele mundu no mwekala ni umwe ndio kokoli ate ndwambe no tokoma okula no wese witha we mwandike by the way kana witha ayenye ne yandika ko nya muka kumutana nyene ma we yandika kila mathana no wese okay tiwo ngutabise on board last time no wese nye ndikana client so long as we nanga project ya kuninya ngoma na ibangu ambese ana langu ngwetha ndumo ite okay yo I think okay ninaelewa mebango yako ni mia kuhusu Kenya future yako one wako ile hata opangete hata lazima mundu ete ena mebango yake otondo ne no okay future yako ndi sonu ngokuya yambe nyana ambese na isiana future yako ambese kwa level ya family kwika lake betinesa namba onengwe tano tutano ana kwika lake betinesa twakalania mune kwa nene ngotwana tutano tu list you tukela tongeleka tutano kwani ukwenda rwanda tena life ina kaenda siana isi singine tu tude twinge okwe wewe say sangi na so long as undo unasiana mbingi na opportunity yani chances stia kuiza na mali mbingi nyingi vita ninge siana hizi ambaye sio kesi kwa tamauya kitambo ziko nenda ambosonia ba ukimete nene ambosi sia bai kana kakambe kazi yawe tisawa ndio leo sianye kana kambe kazi yawe kazi yawe wambosemba nigetha netha na lose shape ai netha nekala no se ne reality by the way ne chawo na maundu ala mekwikika ndio rimini kwetha ne mwetu milele tuwe ningi yes no se nyengambo kuravya kwitombe yetu 10 kwirwe 10 na baimo ndo nami na school kila mundu no wende nesa na njao ne nyako na thako mena mathina maybe mandikitwe naso ngwala mai mate ngauravya thako pastor ne nyako ya pastor Nanatia wazi na Biblia ndo mebanga. No se okay no se kila musini wa weka ngendile mkitu ne kwata no tanya. Leta iwe ka ngendile hiyo. Ndo nya uko wa Biblia kidogo. Yaani wewe sasa ingine nenda ne Biblia ngo na ndo mbazi na yuwe bandu ba kwenda asende ndao na muno. Sawa. Kusi ana ina naona ngeitana. Bwana waambia kusi hata hivi na. Okay, ojue wambambe wewe yani nako ni wewe so long as twitha twi able kwenda siana hii yani wewe yuko sia yake kama kina thina wewe langa rosi thina uiba thina ndo ipo nda na mebango nicho kitu minene na ukolia mebango yako tuona kwa bado wewe apart from kibeti kokie anesa na siana nicha wewe na chokwa huyu wewe agela nini sema kino nini
Kwa inyagu mbado. Na wina mibango yako wakitheka wake kwaku kana bado wetelete uloji wa witha ko ya musi ithe akwa na aya kathati ene si 5 siako ni betha ti mwana 5 na 8 maybe nene sine na aya ka siano kwako ko ya musi kwanda yeye kitu kitha kana wake nene cho kwa kune jawe thawi unless ngware mundu goda ni ngwane nake no ndo nogero kake musi okay tete no twambie kwa kamusi ni kana toke aka town ndu nyende seka la town ndena nyumba musi ndio maanisha te like nyina ko tabia bweti nanga na ko yaje ndi seka la na mabanyelo niwe sekwa kamusi ndiko maanisha wikala bu yune nene na hole wina mubango wako wakithekai kana ni hata kana obangite kuwa ningi kotio nyumba si asi mbake si na kila kindu nyumba ningi nengi mukundiko leti mubango wako wewe wakitheka okay na kubingu ya kipeti chako uya kikole kwa lakini nasio kale yani with ile no say peki nukenge ngwenda no so long as we feel demoni nako nisombe rukamuka tuendete tukatia no say bandu bika with ile tena no kwenda sia yasi kwenda kala nya kuno ngubingu yewe with ile okeka lao munomba oya siana lakini wewe na wako kwa pesa kwa ita ndisa kwekana na kariela ni nayo o you life pale bikete kwena maids ningi ndo mahwathi we yani na kwa nina umane na yu yani tuko kama ni aba okunomba wiyo tiko nenge na maybe ndo no mina uyambe waku ngwiye ninye ne yandekete kwa anytime ene lete pia nomba lakini siana sasa sianda aika la musei muno kuliko maid ninge siana sisona maid tawini ndio kuyate na kuyate anytime ni kuyepa nomba kwa uye maanisha ate na thina na bangithia uya wako ndo wili most time twase 70% ya uya wako ni nyumba nongwatia kwa ukilondo wonde oyekeka ona wenda maidi evo okay bawe kubana still ni babu ndo nyenene yandekete ona akuambia ni wewe yandekete tiko ningi uya wa electric ndo isombea kana kila mothe na ni wewe yani ni wonga ogethe hii nina 3 days off uya long nene siwe wa katano uya long nene siwe next week but one baile unenge kwa unena manati our 80% tu nyumba mama kwa hiyo siana ndiko na sie isho au plans ya kutona ndo maana sasa ile hata plans yako nyene inakitheka nyene ni yo yakitheka lakini kambeka kitheka wewe yo yeti kwani kwa kwenda kuimanisha unabangire kwijikatia kana aye ndo nyina konde so thika la mundu mukabandu bake uwite ndinacio na weta ni kwithate ithi inya kwa bala twekala bala yuyu aina wa mekala kwa my grandmother now kwa suwe wakwa ninawete nikana ni make ninawete nondo wakwa ninawete nikana ni make ndio na kwa banga ningi wawite nikana we okay mose tu dhamero ya kale buto kake ona bala ni kala hoyu ndizo kwa inumi kitanda kilango meane etetoka kwa mea lazima to wikito kana kila chako konde thio kwa mea cha tumba itu bora tu yani ningi kwani nando maedhaba mumedhama nene toto komeani olo aye ate kata azini wewe ile tu athengeani ya twani ana ndio lea lakini at least kia na freedom ningi zendia nse ondo mondo manite ko kama weka ti gongo ko kama naku nese ni hata nenda mbelewa hata nyewe ondo iveta akabe ondo loto kama ti ondo lomo kama inyu ti kama ondo you know kama vertically no kama kamuka ni horizontally no na muke whatever yeah ando manenenge ando methaba muko bende makako mama yani ochamene to mukwata ni yone kana wethile mutu ni woka it's okay ngenya yuna wando na plans ya kuna watu yako naona at least bobe kindu kikabala yona ndio na anone kuna simu tukabuke wakaloji tukambodhi tukabomwanga bu radio mwaneke kitu to kuwasa na miendelee yo kitu ndio rabise numira makuone ni kondo kundo kuwasa na makuone atoa kuwasa to kwese ningi ona ata tukamomamba bana tukambodhi tukakalo twase at least 1 week 1 week niki choko manana wewe ikalaba ko kupe yubala ndokala kuta ni masako uikala ko masako anengi tuyelete kalabu ko tuyelete kubingwa logic aye no sisa ingi no toila mbodhi tukakala na wena mundo ngi kalabu aye wingo mundo ndebo ayuri ngendelete ukatuke kalabu ono yuno kumo baro kali lo bito ndembe aningi twende to tukambodhi tukakombo mbobo tukakala ngo
Tukombo eno mbarambe kalanga bu. Wasi twende ndembe tuende rodi umo. Nendomba leo. Ninge tokwitha no restaurant nini eje no sindu ro no kusisi obu. To ndembe bado. Maybe tupange maybe wiyo ndo monde after ba ina we bando. Okay. Yes. Sawa. Ndo nyini kala na appointments. Ne kwata nena kwata mpo weta wa bling. Inaona vibes sia kwa senda ni na siake. Even though na we an idea ya to ambodi no mba. Wao ne bo kidogo. Na kumbia nambe kwekana na we ani kale nyumba toyesiana no kumbe kianduka. Lakini naona haya sawa. Wow. Date yenzio. No kana ethela na keli tukasio kambendese kumondoka likile no nya kambendese ya vibe yako na yako esi alikana at least no desina ne yanga ina santi ndo na kwata mundu at least umunde na tetheka inya kwa kumuse ewe na kwata mundu kuna sana santi osiaisia yani omundi oni na utani mwingi muno kabisa kona indwazweli moka ndero ambenzi na makwatiania na mathana kana imekuwa kwa yingi maturabie maundu masongeti makavikava kwa yuna ku ugetho yenda ibuso yako kamtende wa mbenzi tukiyati chakwika no kutumesie twaku na visa waku na tutabie ngale kojeba nambani ile kuka kioni chaku kwa hiyo asia bye bye na ni muendete muno we ni wiyaminite kimistali no uliche mundu pin na gaima oyeke ya piok tutumie visa waku WhatsApp nambane noti mwonza inya ile itatu kenda inya thandatu tunenge mwanya wa kwikwatia mbenzi kutata evia nekuthia nayo na kukwio no kuometho atambwani nieli ni mbenzi